najveća nagrada. Kužina komplet. Odnosno komplet kužina. Mala Mišajića, Mišala nisi. Da vidimo broj. Broj 96. Da vidimo najsretnijega čovjeka našega malega mista. Broj 96. Pogledaj dobro, Roko. Koji je to broj? Reka sam. 96. Gluvašu. Jesi li siguran? A znam Bobe čita brojove. Onda sam ja dobitnik. Aha. No, Galileo, jama si prav. Skužaj, okrenija sam broj naopako. Nije 96, nego 69. Razumiš? Sekretaru. Je, tako je. 69. Mala, pogledaj ti. Je, istina je. 69. Drugovi, neka se daklem javi vlasnik broja 69.